شاندکش کمیته پیوندی درویا انکسش با کار کی دیپلماتیک هشت هرما کردستانی اندام کی کمیته درورا کاند گو اول سر و خوندنا فراکسیون الديمقراطيين دناو ائتلاف ده هاتنا هرما کردستانی شبگو هرن قاهرة پایتخت مصر القاهرة وی هفدیتن دناو برا شاندا انکسی و فراکسیون الديمقراطيين ده چه ببن ددما که دا گل گوری شروکارین سیاسی تی چاواره کرن گوه چارچوه کنوش با اپوزیسیون سوریه درست ببا هر لگوری زانیاریان ناوی وی چارچوه الغد السوريا بواتیا سباروجا سوریه دعوة الكتلة الديمقراطية هاتي القاهرة والي أحمد جربة قام حاضر بهفر دانستان دنيا بكن نريني خب هف بقهرن وأنا بلكي نيزيك وكونغريكي خل دارخن وتياركي بدا غضا بكن بري فينا تخوازن هناك لقاءاتنا ما بيننا لقاء تشاوري بيتر أم هردوشي دكتي دي تلافي دنا قالك نريني ما نيزيكي هفهنا بگوتنا اندام کیدن ای وی کمیته ما بس چونا وان اوا گو گهداری الفراکسیون الديمقراطيين بکن لکار وی شانده انکسنها دوار شورمندیه دیا الگوری اندام وی شانده دهف دیتن القاهرة داوي بحثا هن مجارن نوببا دناف وادجي مجارة فدراليش سوريا را إما بريجي مشروع كابو ما بهف دور هناك دان وستاندن سر كربو نرينا ما سوريا كاتحادي فيدرالي ما في ملتي كرتي دا كاروري دا علمي مدى أريكرنك شغالي وادجي تشيبو يعني وك بروجيكي هيا هاگر بي إما تكليما بإيه هندروية تلافي ودربية تلافي وك بريارا أنجومني سر أساسك إياغو بيشگرتنا ما في ملتي كرت سوريا فيدرالي أمي بيربن إيرو جاب بخصنتيل بيشياغو شبيلك ديار بك جربة بناوي الغد السوري بریان هاجی دنه حزیرانا بوریدا چند هفدیتنن وها القاهرة پیک هاتن دوان هفدیتنا دجی اندامن انکسی وک کسایتی هاتبون و خوندن لیوی جاری او بناوی انکسی وک پیک هاتور خستنک کردی هاتن و خوندن ددمکه دا گوبشکش کمیتا پیوندین در و بسروکاتی ابراهیم برو الاوروپا ابکارکی دیپلماتیک درابا بشکی دنجی بقاچاقی دگهجا هولره و بری خود دا پایتخت مصر آشتیتی شیروداو هولر